Welcome to the Leading Sight News. Christmas arni githe lapen ningkan kimi ajai megaphan Saint Peter Believers Eastern Church Paklongklam Habar Mensing Tarwarong along Aliralon pen Lesen pen Talondun Mationg achiklo ni phai ko rapho ningkan suri hini ra ko rapli lapen ko rapho singkan Pharman Korkan thi constituency kaparlo Paklongklam Habar Mensing Tarwarong along ne Christmas arni githe lapen ningkan kimi Pharman aphan Saint Peter Believers Eastern Church Paklongklam Habar along Talon pon along kato kave long pli amondle tum chingrum si alira long chepi pon si him ke dok mate kek inthan pon lapen hala bang so him ke dok ki pi kera kapajer pon la ke karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram long hang pensi peer pajer don lo puta hala bang so me long than pon labang so ja me long klim sumara tum pen sitame kilun ke kan paklang pon si lang mesan ke kan tame peklang pon apan arna malam ki than pon pastor kemsing long phar alang li hin pensi Jesu Kristo ki jokwan arani ki kroya puthak alam the jumisen alam the than pon lapen paklongklam Christmas committee atum patir pi pon joksi misan pen pachun pon long lo adon thu monduli tin ta atum tame kilun ke kan sa tame paklang pon renti Christmas arni ke thela pen ningkan ki mia pharman aphan asengkan katalon ponji aphan si arni ke ong pen ka chisik lake ni phai ko rapho mationg achiklo lapen thongke braisi mationg achiklo lapen moke wangji ni phai isi arkoi achiklo 2025 asengkan arni kapajut ponji aphandami chisik chedang pon puta pachini pon paklongkam Christmas committee mai phulong ki kro assistant priest lapen mai kangpu pon kardom pajer pon thu lage borsing kro lapen bible kapor hi pon lake kardom kardi pon abang khorsing terang arun thu aluhi ke pachini pon thu abang dhoni singnar Achuru kapajer pon kamsing ronghang labang so sumindar pirtha dang pini karcho katalon pon Jesu Kristo phan ke khoyara tumpen Christmas arni ke thela pen ningkan ki mia jai mega puthak mission pen aliralon piponsi katalon doana saita pichun pon habar khat pen longba mon rong phar report the Leading Sight News Bane kilang tengke pin sumar tumke komre tanang nak di al sumar tum si ong chat tanang nak si aprang si to phan ipijo hembu Jesu Kristo phan ke pilo kemana makang ho nakang so ko ben kedok ko itu phan ipijo ko pili to la per potame akhir pipar pilo ka duntu kedok ko we mondeli bur pachilo kedok ko we phan tame akhir pilo ka duntu pisi choro nai pini media ko ti dum tame itu melong ke bang pendi alang to malina cabang pi kedok potame akhir pipar pilo si banga thom korti phantame hembu Jesu Kristo amen parikardon pilo lapen pegam pen aluhi ke bang duga do de konta itu anti mate pachini delo pen hong hari pen ke bang aluhi duga do al sumarto ichuro hong hari pen ke bang aluhi to phana me akire pipar pilo pini ke Christmas ili tumolong de delo lake pil the dang kame pini ke Jesu Kristo amahang ke the karni de kado kame alam jithan am de pran hek pala na wadom lang de sening la pen pil the ke pin chong la pen kikim kirang abang sening ri cho la pen pil the ri cho hempu na phan rolo dalakang ho na kang jinso ko e pen kidam tang panon puan da me beksan ok par kir per hempu pini nang pil ta ke me lom su jithai bestalo Kitandam de prana pong tung hiu to make up closing. Restore me sardom lo. Amen. Ilita siklong le lo. Litung pinidak. Merry Christmas and Happy New Year. Mentarorong paklongkam pitalon pon along nalitung Christmas committee pen PPP asai deng pon lo. Ilito maso sai ke deng ke kidam tang ami kan pen situ. Ketik lo kan wang kame ma Jesu Kristo ke ini ke muli da phan pijok dia phan amhang ke thek ani la ke di tom pak long kam de lo per thia dang kame la so kilo karcho do la peda ke so kilo karcho ke di tom dumission am pe Kristo phan kiro ki kroi tum an la ke per thia dang India chot ke lo word lo la kalang bani kroi tum an ke da so ha so di be thing de tom masi pini tum paklong Saint Peter Paklongkam Believers Church Mentarorong so church to namin itu kadok ko pendak don phokke bahini hemtun ba chingrumsi bang harohini la bang toxikia ne kep amunit chingrumsi ningarong chipilo kicho jona mai ningarong chipilo la sin to ningarong pik la ben chiok pik
abang Putin tame la so program kedeng long pop pen so program kita lalu nong pop itu ci hok pik pen ngarong pik lalu la pen ali tum tame la so program long kevang pen itu phan la so etini nang kar ju por apartment ci hok lo ngarong pik lo di mana ali tum pan tame arnam sinak toy lo pe arnam sinak dok kawe nang kangwai lo bisu tum ning thelo lalu itu mahin pen ke dak pak long kam ni ke pastor lo dak ijabang lo non matken ni si kijalo asi non anta men ni kiram tang aningkan pen no tame ni si jabom la kasi non makin itu si jabom lo. Tena nalin pen la pastor pen la wala panglongkam ha warlong ko ana monduli pen chitong kon lo. Dari tu believers tancar ke paklongkam mangke monduli lido pen fulesi besidor pa akaprek domination mangke da kom se kom paklongkam ha war mangke monduli inkora ke thombak doji inkora ke thomdo akaprek domination ke believer church de lo akaprek dak program baptist do presbyterian do catholic do AG do ason si kadok kawen min monduling ko rapor doji tak pak longkam ho inglong bisar por kadok kawen pen ala monduli doji la pen ke nang li tum wet tamen ni tum thek konong lo nang li tum phan karbeng long autonomous council CM Dr. Tuliram Rong Hang nang li tum phan him nang lo ko la bangsa phan nang li hin man ko pisa ke akero ping to si cholo CM Dr. Tuliram Rong Hang phana me akero people pik lo alang li Kima dhoromalam alang di neglect desi alang di dhoromapan manpeng pisi nitum dak sentito biliwal ton church paname alang di ning kimi pen nitum pan kek nang pi la pen dan ta menang cipi la selang di pata men tum churopik lo la palang li claim kidam long tamen tum kai kita me arna mahil zume hang piji la alang di pan kai kita me tum arna madom piji nitum dak biliwal son church pakong kam amun duli pen tum dak mentarong amun duli pen ke alang di pan churopik pen ning sampik alang li aningkan wang tame la sonsi pupu alang li ke hong hari same Christian tame isiar nam lo alang li anong ka pathe pen man ki pipan si alang li arnam ban ki fere ban si la sokek tame to ban pipan ji lo la pen nong nam tame alang li dan tame nang ji pitu no pot tame Dr. Tuliram Rong Hang afan tame la alon se suri hem puji Kristo akardom pen ninga klong pen ningkang sam akardom parpi la pen ki jut sin li na jo ida ko nang li ning oi igri la pen non owe kimi tum phan kwan se ke paching thor ponji kwan se ke pacharli ponthoji athanang li hin pen kupisi non owe kimi ko nises ting tum Jadi tum kedam tang tame dari na julo mesen lo kedam tang tame tum jut tum singrai lo muning pen ke kumama ahem si lo kecali le doma adon tina men tum khuri da mon dong si kumane hem dong si lo kecali dun de dolang mate admission pharoi si tame ke chen thek thelang bote tum biliwar istan charpak long campaign dak belo khara phan ke an kirap di phan si tum jut pen tame ke singrai dolo la pen ke petik ta dolo pe jut tum tame pining aningkan pen ke lo kecali le somar an hem ke do rong ki ju thek long lok pote asomar par arju pa apia polong tame dampo la sikupi po su school chuto ni dekte admission abedet pote bharoi si ba admission abete paklong campaign dak ju tumbe tame akira phan siklo la pen choi pak bak tame school ki tun chei phan government pe mi from long liang ko men school chuto ni phan tame alang tum choi pak pene pak tame nong nam ki pi phan tame ni tum ke dam tak tame chingwai lo la solam man ke dak paklong kamar lo phan ke asi ni tumun an ke thek dam long an ke chini dam long an phan ke bor i ponji phan si la school pe obe ki mi phan kai kita me ke prang ji phan lo ke pachari ji phan tame yut hoi phan tame tum ke dam tak tame ke chingwai pen tum ke than tame du tang lo Thank you, sir. Itu si silam fenar jula non ke towards tame ajam thepon bom lo peneng pen ke kem ta mane cheng bon bom lo te moneng kumon ke la so towar mang ke towar ki sinang man po la son tak thak sinai to celebration Christmas celebration la pen happy new year la buthon tak thak si ando se ko ke pathe ponji phan ka chi sik pon doi ma tum ke muning mangso se kem lo pining ma ke towar ta yok lo adam ka hon pen sart Dr. Tuliram Rong Hang alang lekang jin so pen kalbiang long pen belokhara dia phan nakamatha pe towar ki nang ki pia potamen itu mangke muning mangke Christmas adhu mangke ger mangke itu hala towar ki ka du alon ki pia ban sik pon lo la pen towar dung bharia get ke banai si starter pame la pen kewang jia to phan antame ningarong pe ningkang samman ki pewang jia phan tame itu lo so ke petik dolo la so Christmas lo na ke tolon nun jia phan itu pipin si hadak bahari aget kita jile pen bahari aget ka selam ji phan si tum ke chingwai mek ta du tulo program Halloween pe ke pathek long jia phan